Hello everyone and welcome to the very first edition of English version of Riboy News, which brings you the news from all corners of Riboy. To start with, the Riboy Tourism and Environmental Development Forum under the leadership of Shri Plila Tuso on 14th of Feb 2019 visited and explored a newly found cave at Shnong Kebet Nongbri, which is called Krem School. This visit was intended to promote the untouched and unseen beauty and also to unfold the mystery of the hidden cave system so that the tourists and explorers from local area as well as from across the country and world will know about and visit it. In this visit, the officials of Riboy Tourism and Environmental Development Forum were accompanied by the local Darbar of Shnong Kebet Nongbri under the leadership of Shri Bagstar Lamarai. Andang larung begini ki pajba nong song senong nang ni senong ilai lam ingin ringim sim lalap kita nomor ki ong ba kidang don ki thliu ki barit sibon ba sapo ngem la suban penkun te ndeng ila sirung kumba lai kamrai kata ka jingrung ke jungi te badon sapo ki long sa ki jaka ki ba kham itenat ilong itnum ikham long itenat ang ba kani ka jaka hab hi ban develop kadon ni ka benta ka bakrau ka bangila ban kring ki toris bikin wan ban rung ban cingo ya kani ka krem namar lada kiwan gitu ki namar last time live banai ban suwa ki ong kilawan ki fareng hang ne kiwan ban sa ban rung ya ka krem ting ngimpak tip ke ba kiyo na po ke ka jingdon support namar ke jingrung jungi bane rung ngilarung kat tu lai kamra support ki thliu ki barit pilai i mane ka jingrung ka longsa ka bakhim ring laban pendep ban ngi ba kadon sia ka jing mentoy ka jing wan jungi nakaliang ka Riboy Tourism ban ngi kwai ban promote yani ka jaka ka ar ka long bang ye kerpat ru ya kini ki nong song snong badon po karat ki jing pe jong karat ne alis bakin kham de ban sumar yani ka khlau kanang ba kanong ka jing mentoy ya kani ka snong ba ki turis ki la ban wan jingo mo idon ki tu ki nong rung krem bengi juong mo ki banabar jong kari jela ki badon ki la ban rung ban pe ya kani siya kalong ke basmo pengat siya wangi ruh po krem par kadon ke jing mentoy yakin itu ke bas penat barung krem Kani kadi senjam ke banikong nak kalian jong Riboy Tourism jungi bangiyo ban rungkum kini ban pek ban kemi nama rapo Riboy kani ka than hang ne po raj
nong beri ki ong ba ki bon ba ki krem tengi nang yo ya susu skiwi ki krem nakaliang kari boy terus minum song kelikti kade ka senjam ko baning kong ban yo ban promote ikini ki jaka ban yin salej pat hakasnong umsaw nong beri kadon kata ka krem ki don ki arlai teli ki krem kadon ku krem bom bagi ong ki don skiwi ki jek krem ki ba ki layet hu yengi ki don so umau ubami ukuba hakapor liur ba kapor telang ngin yo ban dipet ye kita tikani ka sen ka baning kong te karpat di pet ba khot ye wer ba les ki bastonat ban rung krem kin ya wan hang ne po kebet no wan pet ya kene ka sinong hang ne stonat ban rung po ya kene namar nakaliang jongiru ngin sa keren sya kaliang kibor ki bahlor sya kaliang ka department yo ka tourism bakin nyerap ban promote ikini ki jeka maka surok ro kamde ka bajingai nang te na po surok hang ne man rung po karem idon jang ki jing peniat lar ki ya man pelong ye kenjat trekking man pelong ki program gini kita ka jeka ka tenat. In another important event, the Sat Sajer Right Nongkhra came to a grand conclusion, which was attended by the indigenous tribe of Right Nongkhra here at Nongkhra Sacred Grove, known as Khando Umpning, today on the 16th Feb 2019. The closing ceremony of this festival was attended by Shri Wanprang Sim Nongshai, who is the Sardar of the Hima Kadar Lingdo of Nongpo Ilaka. As a chief of the right under his Hima, he applauds and appreciates the efforts and dedication of Right Nongkhra for being able to keep alive and to continue the ancestral and indigenous customs and tradition of the son of the soil till date. Lalu hakabanta jom jingrap jingriang manopi hari kam dijam jompi uble nurut kalam bati namla nanta uble du ya kimuki kimulon abong kimuki kimulon keresin alang do berkata kali kebangi ai burom yang kiramba aransam kedomi kibodan kediri bani ram ya kikun keja ha dulu sedang ban beti ya kanongre ban beti ya kedinja kumlo kasihan nanti di gedongi. Hanya yang kuat gambar, yang bersibun market. Anda jangan kat tu kat ni point. Yang kamu ini perhalang, kum ikut dihajar, kibadan hakat kehima gedongi. Tolong ini hikmat habili bat kaliki kumbang yong. Habong iit yang kriti, kemut omde bengiit berkiwi kini rap ini. Ada iit kemut bahkan rumah atau lot gedongi. Pada tahun tadi, hamun ipai pek hamun lusnong. Ni bagi dorbatur, kibadan kejikit kili. Kelam kalau berjiarap ki, kelam pendiang yang dinongeng kejoki. Habang terjun i joki, pin i ya kata kalkung im. Kaliki kedustur kejoki, kuno ki bang kidi, kuno ki sinai kesan kejoki, kuno ki buk kesan yang ikhtiar kita kejoki. Banpri menandu kidi dipor. Aduh mentah, ngidang mesak yang keju. Onton kenonoro, kabangi pun pekla. Ada kecilnya, terus kamu kejongpi. Kecil ini kejongpi ketika kedustur. Kamu pulang yang ikut di kejongpi. Bakiran ini susu, batunju. Nginang ini kesenang, batuin di por. Bakar hima kakang do, kalus pak, akhir ini kedustur. Kulai sibun, yang kini dorbalpur, kiblat penyanyi yang kini kejongpi. Bakiran habang apa? Baki jalan kini, lala kimbon jalan kini kan nongol kerja itu. Baki itu kumpulan kunturu ya kerja nongkra. Baki pek matlu hari dia buat nongkran jalan di jumi. Baki ni edik sang di jumi, idol lagi jom jalan. Kita ingin jalan awal do. Ki dalam compare, but hadu kini di sini gimana? Kini babun. Setelah kapan universiti di Bapel, kiwan balik research joki hakikat kehima itu. Nama hakikat kehima ini, ngidong yang kedungren. Kuno bertuni yoksai, kuno bertumandur, ya katu jan kebangi kup insan. Kita lain tahu bertunta terter, kebun bak kijai. Kita lu kidesain harga kijai kebangi kup. Bani ini harga kinongsak kisah, ni kiri kumlong, nomor ispon. Ini kita bersama kebesaran berpang siapa? Kita nak coba-coba desain. Kita ada jenis spa, kemudian jenis start kita langsung Bantu pun penting. Aku kena resmi yang kau buat saja.
Kesajer kegentuk ia katem keput karawai kesiau kinung poa kiboker. Bat kunjur ni isbet. Holiday kejinshat kunjur kunhei. Kane kesajer kemut kade jinlanyam haka hima kakaldo. Kaba kijulanyam shisnem. Haswa bakin hiar sekuntor kini sai joki. Bat kunjur ada kesini aku play kedorai. Kabalabu kadu kilai sini. Ngidon kasmi ke bakor niyo, ngidon kasmi ke bakun kia dur, tidur. Ngidon kasmi ke bakun les semua, ngipeniron, bagi pun kihajar, kila pendam ya kiniam kilkom ke joki. Bahkan ada saja ke bakot yang apa nilang bah, i kamariam. Kasaja kadai ke bakun tu ibu sodong isong dia lah, shit baras niru, ini osu ya kalau punah. Nama basaja ke bakot ini, bangim ke balik purmur. Hawili bagi jintung lingkar. Ini ada lor lumsnang. Bapa normal kabu ni yang kesi. Ni ya kalau kabu pemat kabu beanta. Kabu ni bapa saja kaya lam ni ban yang kemarin. Ban hak jintung dia dur kejoki. Pentik dur kemudian iki niam kilkom kejoki. Kabu busat ya kisempai kibadon. Bantung halusnya. But they follow the Tanaman, Kabapilong saja. But saja kami ipek buat yang kedua jenisnya, kata asyak tunjuk mereka. Kabamut baru kaan dingkong untip yo kubabun bang, ada yo kau. Kaan bang dari sok kau, dari lung kau, bat kipan kau, bat kipit deh. They hadin bawa kau. Kabapulong jadi kata masuk yo buat. Kung sebentar berai ke jinsu yo boleh nunggu kau kipulong yang ada saja. Bahkan yang saja kau boleh jinsat kata itna lengkap berkat power ini isbet adin pemadakan kata syak tunjuk berhai. Kabamut ki aji ro yo boleh nunggu kau kata bahwa ya kau kimana berpersyak dengan tak kisah ki kun sama joki. Ban pensyak, ban lekmen, ban ai ke burung show, dombo nongkau, hawi di batene saja. Kulai sibun namtane kasnong, bat ki dolos nong ki bapel belum pokok dorbalai. Kabak ki don ke jingkit kli, omde kan kabak ki wakwa ke kabak. Kalau ki don ke jingkit kli, ban pencip sedapakai, bakal rat nong kena, kadang bat ya kariki ke dostor. Kadang penek pensa, kadang persyang bangai jingkai. Nam lagi kuge aja pinapok. Kasnong bejoki, bat kunjuru ke hima bejungi. Ngidap dari susarong, bagi kuge aja bejungi. Kibun hapok karai nongkla, kidon ke jingkit klik. Bat kata bedelu ke jingkit ya kariki ke dostor. Bat kubli sibun ya, kilong san ngadu ulung gawai, kilong gawai. Bat kilong san bin hapok dorolai. Kibodon ke jingkit klik ke jingkit jingai. On this auspicious occasion, the indigenous tribe of Right Nongkra, under the leadership of 5 clans known as Sankur Sanjo, exhibited their customs preserved by the Right Nongkra since their ancestral period. This includes Shat Marsti, Kashat Malaho, Kashat Dongdong, and Shat Rakanthe. All these 4 different types of dance forms carry different meaning and importance, which was clearly explained by Sri Wanprang Sim Nongshai. By the end, the Sardar also visited the clan huts of Right Nongkra, the founders of the Right Nongkra.